virus. New HIV virus, cisin bola yorung, hakamet kejoni, ubah punya kataka bor gelek pesat kejoni. Kataka immune system bagi orang kiri paling ubah ni kita di CD4 cells ini ngelaban syuong, ngelaban syubatai dekaba syan hang ni dekaba masuk lomba kita disipai di CD4 cells kilom kita disipai hakamet kejoni, kita nyadari ni ban kita gelek pesat hamtam lada niyo kinu dijempang. Yele pesat kita dijempang di bawah hakamet kejoni bagi penklaim yele pesat bagi yang kita dijempang kan bagi diberi niyo hakamet berhadap pesat penklaim. No, kita tak nengkong ya kita di CD4 cells kita kabuat yele pesat kebadan hakamet jauh ubrim itu ubrim. Di sisi pula yorong ubam kruy, yele ban kita di CD4 cells jadi kita disipai kebadan hakamet kejoni bagi sedang ban haroi hakamet kejoni. Di ladai shim ya kata kejing sumar gila ban koi ruksha kejing yam. Namar ko pitip hi HIV AIDS uday utaw jingpak ubam la ban penkoi. Hadukat kini isi ru la pun ki research kala le. Mla ban penkoi. Hadu mentaru henre. Kadon kata kejing sumar. Kaban gila ban penjelan kate ya kejing im kejong ubriu. Mo dia ha sisi ko ni yang la yoru mga omi pi la karoi hakamet kejong ubriu mo la karoi Ustang manbangkron yang kamet kejongi. Di sisi ko una bangkron yang kamet yang kata kapor yang kesyak kejongi. Ina sedang mentrat, ina sedang mentrat, ina sedang menyot terjempang di bahar kom. Kebagi ongi opportunistic infection, OIs dan kita terjempang di bersyuyok. Mo nama tak ngatarai niyo ini semua ini yang kita terjempang. Sisi bagi lain. Kamet berhad kejongi, ikroi pada niyo dijempang di bahar kom. Dan kita diberi kan susah selapuk kita ayok yang beli, kita ayok pam nama beli, kam klaim kita immune system, kam klaim kita kabuat lek pesat kejongi kamet. Dikum ta, kum diberi kita kapan klaim hari kita kabuat lek pesat, kam tam hatu beri, bat punya penyakit HIV. Bangkron, mga oibi bangkron yang kita kabuat lek pesat. Bila dangin sumar, dangin match kita kisih sumar, nila ban, kau sudah jenjang. Nihaban semua nihaban ban kan yang kabuan yang pesat kenang ba minum air yang punya buun kabai yang kamet kejuni. Berkam tam umur orang ini kalau haban yo kita diberi cinta pun nama boleh sisi ba mudah show kita disipai yang kamet kejuni kita lek pesat mau kita dicinta di bahar kom tikna bagi yo baik kita dicinta di bahar kom ke TB no tuberculosis ke malaria kita dicinta ke kanser itu apa diberi keadaan kepala yang cinta HIV yang kamet itu apa bagi yo kita cinta hamtam ada kimshil ya ka jing sumar di dia memakai sepang dari jing sumar mereka kata RT bagi yo antiretroviral therapy. Jadi kata kecil sumar, kabagi ai yang beliau kepala yo yang undi kenyang Jepang. Hoi kumang pi undan kata dawai kepala man penkuat sisiran mo hendai kadan jadi kecil sumar dan penjelan yo beliau. Sisin bo beliau la yo undi kenyang Jepang. Muhab bandi be yo undi dawai serta kecil em kejoki. Nama beli dah kecil di jom undi dawai la jadi kadawai katreikan hakaba kapan lain yang kata kabo dari pesat. But Hakajuk karu kapenyok tia ia umi kenyang ubadan hakamet kejok ubi. Kapenyok tia, nama sisin bagi yok tia ini diberi ru. Sisin bagi yok tia. Ladang isu tia bagi kalau sisin kemudian nimbar, nimdi, nimtrei, nimkta, nimlek, nimman, buat kapal, buat ke nimlek, nimlek. Nei, di hakan ini kalau ladang isu yok tia bagi dia punya karu. Nimlek syukunta. Nei, di uni udah wai new arti ujale ban penyok tia ia utau HIV virus ubadan hakamet kejongi kenapa untuk nakam yang kata kejing haroi jom uni kenyang hakamet. Di nakata mengi pun di bateri hakan ini kafi. Di chat ai kata adherence counselling. Di arti adherence counselling yang counselling nakabenta bandi bahaya uni udah wai arti kenapa uni udah wai ulang utau nong penjat uban pantai lakan yang kata kejing haroi hakamet kejong kubri berlari yang kenyang Jepang HIV bawa unuk haroi syu bahkan koi kotoru balada day ban habu le yang kata kawai dulu mo kabagi tes yang kata kejing jong tau kenyang hakamet koi kotor ba ki let's say report kan one TND target not detected kabagi orang hakatian jong ka bagi tes mo kemudian nyimla ban lak yo tau kenyang hakamet undai ba umdan mo nama mo nyimla kan pangkoi yang sisi ba yo kenyang hakamet undon dai mla pun tentu dan dari hakata ko
pola dah kata kau bayar dulu kalau TND ni target detected kemudian melap show ya undi yang ya kata kejimbun jauh undi yang akan bet nama pelai kibri kebadan undi yang kidi kestal ha memang orang yang ni hapan di man lah kesini haka juga poa haka juga kekenta kebagi labatai yang suka IRT center mo kentiak nak kelat dalam patai di syarikat ni kejata sumar haka di kejela kejogi kena hasau tinggi kita di Jakarta Sumar, apa civil hospital Shillong, apa Necrets, station apa modern kan, apa ER, apa Tura civil hospital, apa Shajuai. Semua, tang sau ni kita di ART center, kita ada kita ART treatment yang kita di beri kebayo ini dengan Jepang HIV. Semua, dibuat jemput dia kata di dengan poin saya kata kamu bawa orang. Sisian ba beri ulah koi kata kasih ba nak show dia tahu kena nak ambil hindi ba udang India di sisian ba udang India kat chances kalau ba nak show ban sampai kibri ru hadu kata kajing tekam jong ERT haka men ke jong beri tahu ERT tahu ba ERT di pi kunginong sumaru lada pi kendo kibri di bakla bagi don kunyo ni kenyang jempang pensyuruh lagi bagi election dengan treatment hoi lada fidan kata kajing semua nanti hoi nak continue bila balik ya kata dekat kajing semua lagi nanti orang lagi bagi nilai ya kata test baru nama datang lingkang ke test bagi nak pensisha ya kajing don jom ni yang hakamet kajing ni kibrio lemtang nilai ada test ni nak banong buat lada nilai cik doktor doktor nak banong lada ni doktor ni nak kumtai lani pergi lah ya limbang itu sau ni kita tidak sampai kami orang yang dikenal let's say dia tu doktor pergi lah ya limbang itu sau ni kita tidak sampai doktor nak banong let's say bila yo HIV imla banong dah lagi doktor ini advice banong kia bila ya test nama kadang tang limbang ke test banina ban pensisha po ubri ne ko bri ula banong HIV positive ne HIV negative mo di pi kung sinong sumar kasi nakantui pi bala ta fi kindo ikini kibri khamtan kibala ja kibang tre shuban di dawai inhap ban control ki inhapan batai ki inaban ai kata kajing hikai bagi dei ban di le ya kata test so at tre shuban di dawai kata shuma paman joki mimna ban ko hendai pi hap ban batai kade ke kata kajing kata ka advantage bagi disadvantage kata benefit mo bagi yo atau dawai jongki dan ia lagi tre do jongki ru pin sure pa iki bagi le chicken ki ART center nang bagi nak menshim yang tahu dawai uba kini bagi but ngan ya tu ibi kan ko bo tahu dawai ru je dawai ba nilaban yo kasorta hi kalapai ya borok khat ki centers bagi nombang kiba one shim yo new ERT in yo yo dawai bulan tam masih wala dali banle ya kates bulan tam masih di kalau free lo la dong shadong mo di hamlu pada kita bicara kiban pi kum kinong nong semua kasih mo filaban refer lani filaban pa yang kini kibrio kiba ki suspect lani let's say kiba share dia kiba kita new yang dipang but let's test kita ki integrated counseling and testing center ICTC kiba ni ong haga balingkot mo integrated counseling and testing center kini ki testing center kita haman la ki district hospitals mo haman lagi district hospital hangdi hospital kadang hangdi hospital civil hospital hamairang kadang Holy Cross di hapo tirat singru kile dia kata screening mo kile itu screening hapo tirat singru ke buat hapo ki PHC sru menta ho ai kimle ya kata confirmation test bagi mo ba masin test ni lab badan ni nyang dai haki PHC bagi sub centers ni sale kita ini screening jong new HIV hakaba pensisha ba la ni badan ni nyang HIV di bila ban refer cek PHCs bila ban refer cek ni district hospitals हम तब kita ki ICTC centers mo dia nak try bila abu jemput mo kita ki points nama kinong di badan kami fi kong kinong semua mo nama nada nidar sowe ka issue ru nakalian juni the challenge ni nak am kum ki nong try hakani ka fi kita ki lost to follow up cases bagi ki LFU ini kita ki jing ki bagi tentu ha kani ka jing try ke juni la pun snap nama ki brio ki balawan bandi yung yurawai kung mga ongi pimile ki ha bandi syerta ka jing mo syerta ka jing ba man kasi kimde ban mes kimde ban buat kan si siru ti ka jing ka juni tolong bagi ja no ke
kini kibrir kijak no na kataka jingdi dawai gejogi kamtam ligi ERT center. Ti kalau kakamram jungi bagi ligwa yaki jishnong. Ni ligwa yaki ngin ayaki kataka adherence counseling. Kataka counseling ban bakai bahayaki syapang kataka jingdi dawai kumno. Nang ba ki kila ban wan biang ban sedang biang yang tau dawai bagi yo akamet kapat pasyat baklai. Namar sisin palayo yung HIV mo haoy ubri umpang mentang-mentang. Buon ha kiba niya kenduk mo kiba di yung dawai nani kiba larang HIV positive. Masun sedang bandi yung baik ba ngidang syat dan lain kau mintre bandi. Naman ngidang syudi yung dawai ni terot ni swai. Nyim la syu balik trai kita. Dengan ong yati kane kade tang ka side effect. Ka side effect kade ka ba syune tang kumba lai kayo mo but maximum syibnai. Kamnum ne syu hadin kata nama balik kalau kumagi bam jimbang nani ngidi dawai thamai ke. Hakamet ladamani ngidi dawai thamai hakamet ngin yo abe kata ka side effect in so kulot in so swai kam ta dawai di dawai TV do mo bi baklan ha. Tiu dawai ERT do baklan ha. Dilada gidi din kau ninyo apa yang kita side effect ninyo ibe kata kerja kelah kami jadi yang bagi nak menteri kata ni nak menteri ni nak bang bang kabar tadi kita kejing ada dan kejing pen jing room jauh tahu dawai kami kerja ni pan sedang menteri kampen. Naman tahu dawai trikam kami kerja ni nak kata men sayo snow ya kita di side effects. Di bulan di kerja ni teriki omba bagi dangsyat nak klan, henry masendi yang new ERT ni pangno. Ti kim tresho bandi. Kim tresho bandi kedai ha kata apa kijak no and kim wan shit dawai show. Nama chisin bagi dia new dawai kin ha ban shim chisin shibnai nak ban ai pa shislam ne aslam ne arbunai lai banai nak ban ai pa kita. Mu hab ai shi banai le. Mu shiklong dawai hab ai be. Berbiang bagi kata kesini di dawai juga. Mungkin hab be ban le cikini ki ERT center, ki hab be ban le ban report cikini ki ERT center ban le shim ya dawai bat hang tu ki doktor ki ngadan ban check pada dia kata immune system ke joki kata maka biang te yang kata CD4 kamet ke joki. Mu ki Mabi kum kita kinong sumaru syaya ada dia kenduk ya kum kita kibriu mo le se ki kwa arshim kata ke jing sumana ki compare kata ke syong makaman ke joki henry batai yang pade ya ke kata ke jing kam ke joki haba gidan yung jing shitam nama shisin tasmi lada koi ha ka po haba kila adan kumbasau san riusnem kila imbu ni nyang timpang kedai ha kata ka po bikin sedang manpang bikin sayo ikataki OI sebab orang yang memiliki opportunistic infection dan ni kita kejimpang kita syuyok haka bangin yo kejimpang TB bangin yo kejimpang cancer bangin yo kejimpang malaria bangin yo kejimpang penyakit tiba umlak menjam syu tiga sampai pada kata ke stage haka ba ubri ulah buan pula kita kejimpang haka met kejuku dan sampai kata ke stage ka bagi angka AIDS acquired immunodeficiency syndrome ne kata ke ka last stage haka ba ubri Naman pa ulalong HIV hakasin ka baningkong umtre bandi dawai umtre ban shimi kijing suma kat badang ya kisnam nang bamprun yung nyang hakamet ke jang ubri un sapoi siya kata ka stage ka bagi ang ka AIDS hakata ka por kala AIDS badlada udi ya uniu dawai ERT ru kamnum ya rapsyo naman balik uniu ERT un penjam nai ke untri ke HIV ni lesi kidan ki kibayo e ka TB ru kidan kibayo e ka cancer ru jika dia dijimpang di bakam syuk kila ayo anak para orang kita dijimpang dia kata apa ni semodo gentleman ban ong ye biru bagi melak syuk ban semar dia kata apa hukum bagi sa pendan kita ki adherence counseling bagi sa persyang melikwa yang kita ki lost to follow up cases syaki shnong badan syaki district ibang per ban ai kata ka jimpan syai ki ban bantai ki bagi di ban wan syakmat ban shim ya kata ka treatment lada kalong naganu lada kilong kinu jin sumaru mu di ke pede ka bagi la ban yada ya ladi ke kuno mila ban yada ladi nam ni nyang tentang HIV mu di Kemala orang yang hanya sekarang kita kisah tadi kita kilat sekian pihak bangbu pahal kejimut kejumpi orang tanggung mopi kinong suman kasih remani kum kibriwi kiba haman kasih kejim kejuni pihak mantan mau baladani ya ning pasau tadi kita kilat sekian di bangala orang ham haswa ne ngin hab dan kam
ban semua tu shimet ban lek syakman ban wan syakman ban lek tes yang ada nama kembang ong pi ladang tes bukan meno balak ban ong pi bilang HIV stang lada pilawan haka kual ko ong ba lapang pala ti haka kual la hable do ikita sala biman ni ko do hable do ti haka kual kalong ke ek ba di syuara bangin boy kita ngin hab ban semua tu shimet di kita kilat sapian kita kilat yadaru ini ihaban semua tu ya kata bagi ihaban pikir berarti di kamtam dia bagi kumpinong sumaru ihaban pikir apa ki sumari ki priru kenma apa pendeng ki gloves nama teng ladadan ki jingmong mo lada piye kendu iki break balong HIV positive kalaban ya bet kata avoid the chances kalong very less than 10%. Mo mudi e kabajur mudi kabaj percentage ka he tam kan dia kata da juja kan dia nak cases ki bang hamduna bhagen kang bagi hapan fikir dia tadi nama undan menu hiru ko pa manong HIV positive mo ipa manong de ki bashat pathan tham em mapi ko pinong semale mapi ni ko pihak yo kamet kapat bashat pathan nang mungkin ai pada kata ka benda jadi dia kita di break pada kam de ni ra jopi di nasulai nang bun kitchu isa ni hapan plan ni sababai kampanya yang kita jimpang HIV kita jimpang TB baka jinga dai ru pada jangka TB baka HIV di kubeshi pun ko ko jopi tinggal ni sekian pak, kini ka jimpang tay kalau nak jimpang toy pi kalau apa, ini sih pun.